المحاضر الأول الأب العالم عبد الناصر هذه الكامل ayah benar tanah saya tanahmu agar al-aquwah billah ayah mani na hubunnya agar pertiwa kaputaria kaputaria bulan sa parang Allah na katayo pagkita na pagkita tanong pada tepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام من أركان الإسلام ومن عباده بمواسم التوبة والمغفرة والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده من الفضل والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر من صام رمضان إيمانا واحتسابا بغفران الخطايا والآثام، وصلى الله عليه وعلى آله السادة الكرام وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksan, mga pagaryani, mga bubayani, mga mbawataanan, ada makandaring sakian kaya Islamic seminar tadi na ayadin ang baluinak selasla nabu pada ada nagyang kutwa kinibganak kenderkan salam akalilintad na buka bibya ginawa akong kritus na bulimu na buka barakat na pangalingkok ko Allah Ta'ala asumaanan yan na mambagian yung sabihin kaya dunia na sampai sa anuman mo. Ayay niya bugod na kanusi na yan kaya utuwa bil Islam wal iman al-uquwah billah. Ayam angan na so di kaputagalya si iku Islam. Si iku datang kapan kabuda na daalakan kanu pagalwi. Agyang ka iya dua ka kelas. Mga tao
Adi mana guntaman sajian kaya dunia, wanda mana yogit akabalunya na billionaire. Ikadua, na mga tao, adi mana guntaman wanda mana akabalunya. Kakualian sa diyang kudwa dati ng kawalan niya na ba sa iyong markiyaw. Napakakumpilan tanunan. Kakaliman ko na Ulan-ulan na iya sa Ramadan al-Mubarak. Nasubalas, mapanggalabag ko. O tao sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan, nakakatumak. Dapat yung tawanan yan, abalan. Na may kapagilay tanak. Urang adilong nitang ginagawa ko mga tao. Amirat niya sa Allah Ta'ala. Tabiya. Nabanakon. Kamay kanyang puto isa. Aayaman niya na kabilyonir. Na apian niya din kasungi. Kasi kan sa diyang puto kalaw. Apian niya juga apian sa langit. Kasumuni nung asala mamalong sa kanila bilyonir. Apian ka na niya nakabukitan niya. Yan kaya ayaman niya nakatipusudad sa balang. Nakanukap pa na. Napangalan yung tanong mo, iyang puto. Ayaman niya nakantumadak malak mangalay balas. At yan puto ay mananyan na mga tao at yung hindi kalabutan. Inaman nagyan puto ay mananyan na mga tao mga bilyonaryo. Niya kadakdakan at tao ang mga bilyonaryo sa diyang kaya dunia. Naginyan niya ay mananyan na ayang kalagala. Naginyan ni Diran ay mananyan na panaguntamanan. Ando ba na ay kabaliran na bilyonaryo. Pati sa bilyonaryo, mga tao, ang mga Amerikano, nalagyan ito Jeff Bezos, 177 billion US dollar. Ikadua si Elon Musk, ikatlo si Bernard Arnault, ikatlo si Bill Gates. Napalit na ng bilyonaryo. Naalam niyo sumo na mga kaulan ng mga bilyonaryo. Kangga berlebih 20 pitoy dia kasih si Daniel Morton, si Kijiri Yang, si Kinabi Pino, lebih 20 dia. Si Piri Nio Niger, si Mark Dugan, Abu si Market. Napalayat na ng mga bilyonaryo. Nabilan niya yung mga niya na Diran Sipa. Dinan niyo ay mananyan na puso na biyang kaya kadaglan sa biyang kaya mga tao. Nagyang paluto ayaw mananyan na nagigit na kapun sa bilyonaryo kasi sa ano ko na maurin na baru bilyonaryo. Da trilyonaryo, da quadrilyonaryo. Kasuan mo kalay matao sa biyang utaman ayun ganyan sa biyang mga tao. Amiyan akong taman sa simbay si Paul Mausaan. Yang kedua yang ada di mga bilyonaryo na ayaw mananayin, ayak adalah alawannya. Mga tao, ayaw mananayin na quadrillion. Malar na tanggol ka po niya na wala sa iyo matiyama. Naswak isang tao. Ayaw mananayin na yakasumbay sa dua karangan. Apat. Takkan yang kedua kata saja yang putu ayam mananian na sobra susulat pun na khairun min dunia wa ma fiha tahu ali sudunya ali sumaladan di dunia na ini mga pangibarat lagi yang putu ayam mananian na mga bilyonaryo yang ada di sana na ilan yung man agi yang putu matang tuwa karakas na ano pa ng kampo na mga tao di simbayang sa subo ano man nila kukuha niya sabi ang putu ayam mananian na manabalas. Benda apa ada makanan. Dia enggak pelayan aku memang tak. Tapi aku tak amanannya. Tadi mafia aja. Apa depan saja aku amanannya nama tak balas. Dah pikir amanannya tak balas. Aku manusia. Saya umat kiamat. Nah yang butuh ayam anannya na doa
kapamang ni si Allah Taala. Dan yung mga kadagi de besanak ni gede ambil ya si Allah Taala. Nadi yang katawan na di ko katawan ni kana. Abala sa kapon yang sama yaumul qiyamah. Abu laku. Nabi yang kutua kataru angka. Di pamangnin kasi ulang-ulang wala muslim. Dato bayi. Sa ayamanan yan na kadaan siran sa busa. Uyag-uyag sa anda kanya uyag-uyag. Nagyan na ayah hadisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salin say pamangnin yan ang yung puto kangarin yan ang muslim na ayamanan yan nagkakuli na yung puto. Kadang mga muslim sa dunia kekuli na yung kawalan. Nah sama na ayah kadang atau sagian tayangnya semanga muslim na labih 2 video semanga muslim na labih 2 video na ayaw mananya na mga muslim sa dunia na upama kabito na may pamangni na silan sa ayaw mananya nakadaan silan sa dusa na kakuha ko bagyo na labih 2 video na perlu mo na yung niya matay nakadya alakya uyang-uyang siran abuso ayaw mana niya disiran dikiran uyang kita pada yang kan hukum ke mana pada yang kan hukum dewa Allah Taala mana nama roman debat akada akan orang mana dihukum masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam nah tangan man nak pirak manya ananya nah dia ngawo wafat apa muslim no apapun pun dak terego taman di mana apa dia buat dia buka ayam ananya nah tapi dulu kabili. Nah, orang kasih mo yang nak tumangin kasiran sa badak. Kaisa Allah Taala na diam ta kadi 2 kami. Nagkukuangkan na yang puto ayaw na niyan na badak. Kakaliya sila hadisan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madisan man siya ginawa ni umanisan na minua na pututan sa ayaw na niyan na liyo. Dinya din tahu niya kada diam sa ayaw na niyan na mga pagalian ng mga Muslim. O wala sa niya na pangako sa liyo sa ayaw na niyan na badak. Ayin gay ko Allah Taala. Sadar sa kalam. Ayaw ka na niyan na Muslim. Uyag-uyag. Allah ka uyag-uyag na pala yung hindi Allah Taala. Ayaw ko tayo man na ini pamangyan yan kira-kira. Rina. Ini po Allah Taala. Ikadua. Ayaw ka na niyan na balas. Adik itong agyang kutua ayaw ka na niyan na kalayan. Akan taliman ka kawang ka sa yaumul qiyamah. Nabi yang kutua ayam alanian na kabar dia sa Quran. Ay naman tuwa ka na abala. Sobat dia sa mata umat dia sa Quran na kailangan na kiyawan yan indure nun. Kaya ba ay mga kawang Allah sa niyang kutua kakmul niya ka sa Quran. Naipuno ka din sa niyang kutua ayam alanian na kada sila ayat sa Quran. Nakajesong yang minum udah bati akau. Na pala yang kan butuh ke buat yang butuh balas. Na ayat-ayat sagian kanan Al-Quran ko kaya presensum umang ulama na 6,236 ayat. Namang ibu abang dulu sa abang ayat amata tahu sa yang kanan Quran. Namay kapulitan sa Quran na kasi sila kanan na ayat ka insyaallah Taala nagdako ka yung tabalat. Ikadua, asyikun kita satu takabul di atas Al-Quran. Nabi yang butuh adab al-kalimat di Quranul Karim. Ayat mana ni nak pirai adakan kalimat word Nabi yang karena Quran kira kalimat. Nah ayat mata tahun atau kepresensum umat ulama na 77,000 Quran ke-39 word kalimat. Nama itu. Lagi nanti kada kamu tak balas saya hadapan Allah Taala yaumul qiyamah. Nak tak pangapan, kain sangapan, kain sen. Oh mana satu mana dia? Kain ayat pada Allah Taala nak sapul orang. Tangan sa yang butuh kali syukur kita sama Nabi kita. Pitu aku. Tak pangapan betul tak. Ini kapal barat jalan dengan video dari apa yang ada di tanah. Sukman tu ikat dua. Silman pun tak ada utak abmud yang asal dia utak Quran.
Nagian butuh ada huruf fil Qur'anil Karim. Ayat mana nak ada abatan al-hadis sajian kana Quran. Nagi dan kebuang kabel. Sebenarnya kebenaran. Nah ayat ada abatan al-hadis sajian kana Quran. Siapa yang itu mau? Ayat mana yang nama ulama beresersum na 323,670 word alphabet na malukuakan abalas akan sa kapatid. Jadi tangkal ako kasi binabida. Ayaw malang yan na so ada abalas apropatan sa iyo magkema asara manang butaman tanong na dingkan lagi pagibarakan sa diyang utak yang ada ikaw ng mga bibigari. Tidak na rin bibigari. Daan yan nga pala ba tao sa dunia ba may balikan triliyon na tamo yan. Ayaw mo pinagtak apa bisa menganjurkan na triliun na dia mo tinggal niya subal kalimiti kalamiti na manan yan na sila na triliun ayaw manan yan na dia bida sa sa California mga lang dito pa ubay so taon na mito man sa yung mga video na diwa taman kawasa sa diyang kaya dunia apa naman sa Diyos pa kaya mananyan na mga ala ibadah upang ang ganda mga manusia sa Diyos kaya ulan-ulan Ramadan na ayaw mananyan na sustigil na dia dirupa akala yan ibadah ikaw din pag-ibaya yan mo papiangalitan ng mga bidyonaryo ka insyaAllah ta'ala na amay ka mananguntaman sa Diyos kaya ulan-ulan Ramadan sa sikwal-sikwal ta'ala na insyaAllah naggawakan wag yan kutuwa ka na mana balas kayo manusia. Kami akan suaya mana yan na mga katuro amang wala ibarat o pamakang benebukan ka sa diyan kaya ulan-ulan Ramadan naggawa ang kanyang buto man abala. Nagidagyan mo ito katuro ang lagi mo la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah na ayaw man yan na iparilan ka wallahu ta'ala so yan bisang ka sabi ka na yan na naging hindi aragan naman di ko katawan yang mo tali di aragan na ayaw mga ala ang kalunan sa dunia na yan mo papigiran al-Mu'ayt al-Hadi may bitirin yan yang untuk Atlantic Ocean, yang untuk ayam mana na Indian Ocean. Lagi namin yang ada kalulan sa biyang kainunya. Ay maluman kutupan dupatian yang untuk dibiyan. Napin kana sudah ada lagi lagi di siragat. Lagi yang anak telua ka mga anak kalulan sa dia. Nah insyaallah kadana ayam mana niya nagkuwet sa biyang kutubusan. Lalu mana ya kita mana punta-punta. Simple Allah Taala sa biyang kaya ulan-ulan Ramadan jadi dia harus apa aku piratan lagi yang kota anak kita man sa dia na kana kita man sa ano mo mala kana ya kan na apya kita maaloy agyang kaya mga al-asimba kaya bi aluitan mo na ayat na aluitan Nabiang kaya tipua maudutan Abiang kaya al-ukhuwah billah So kapag pangarya Si iku Allah Ta'ala Kapag pangarya Si iku Islam Kapag pangarya Si iku Islam wal iman Uparapiyah Dinipay ng mga ulama Abiang kaya ukhuwah billah Ang tulad si Fir'un Kapag pangarya Si iku Islam na ayah dinipay ng unang ulama na yang butuh ayah manan yan na kababayain ka kakuan ka pagariya ka si iko sa dako ka puan ka pagariya ka si iko Islam sa ayah kakuan ka ang pagariya na kuman bil ikhlas na ayah manan yan na bubaya sa diyang putwa ay malami na umot para kaya si Allah Ta'ala
Kaya ko ngayon, bulawa ka, ginaway ka. Na ayaw na yan na minggula lang sa kapag-itlak si Allah Ta'ala. Yang bulawa kaya ko ngayon, bulawa ka, ginaway ka. Na mutajarridan an kullil agrad al-madiyya wal nafsiyya. Ayaw mo lang yan na da. Abang ka mapipikir sa kaya ko ang kau nagulewa ka. Araw sa ayaw mo lang yan na ulot para kaya kasi ko ang mautay. Karena bu ayah kaya ko ang kau nagulewa ka, ginawain ka na bigyan ako nung nakipagkautang. Ayah kaya ko ang kau nagulewa ka na anak ko na nakipagkubis ko tidak kanak. Na ayaw mo lang na pero mo ayaw mo lang yan nakakwa sa ginawain. Kakwa si ko ayaw mo lang na bulewa ka si ko. YouTube berkapas nakaya anna hadapka sakya ko ingkon siya ko ang kaula ayaw alam yan na ginawa yang buto kami adoy ruwa ikhlas kapag ikhlas ko Allah Ta'ala na kailangan hinalan api ang Quran ni pagkalaman kasing ba sa Allah Ta'ala na dingkong din kebelag abiang kanan kapag ikhlas ko Allah Ta'ala. Nah, ayat ini asumi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga wallahu taala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Kata Allah Ta'ala. Ayah minum tu alam dagiang kutua kapal ikhlas ku Allah Ta'ala. Api an kula adni pikir bukan. Gua kasa udaya baka. Besum bayang ka. Begai kasa dia ka. Begai kasa penai haji ka. Pelawin kabai pemahin haram. Sedekah ka. Nah ayam ananian najib bila dagiang kutua kapal ikhlas ku Allah Ta'ala. Kami uli kata di bawah Allah Ta'ala sabiang kutu ayam mana pilih kabagasin berarti Allah Ta'ala ayam mana penggunakan sabiang kutu kapag ikhlas Allah Ta'ala. Da'a ini subuh ami kira nak Allah Ta'ala. Da'a ini subuh ami kiran awal sa ayam ananian na kaswa suatay lagrak na tigun lautan itu so kapag ikhlas tutulabus nila yun ayam ananian klasiran sa tarunok kapag ikhlas kagiyang puto kapag nalubagayran kagiyang puto simple sa lautan mag-ikhlasilan sa iyo ito ayaw ananian na kakuyan sa kulay pa kakuyan sa ginawa niya dapat pala ang mapipikiliran mukhlisina lahu dina hunafa na tutulabus nila nun so ukit ayaw ananian na pasti akan pagintaw ananian begikhlas kasi po Allah Ta'ala na kapiyang-piyang ka pa ano ba siya naman wa yuqimu salata wa yu'tu zakat. Na ayam ananian na bidin butawan siran. Begikhlas siran sa ibig-ibigan agyang kutwa sambayang. Naman apian sudah nasinyo. Sedih butawan siran, begikhlas siran sa ayam ananian na imbrinan agyang kutwa dia kakiran. Begikhlas siran sa ayaw yan na sisa na kasiran. Begikhlas siran kaging di mabibigat sa iyo puto ang katong Allah Ta'ala. Adian puto ay mananin na tanong. Wa dhalika dinul qayyimah kaging tuman. Ating Allah Ta'ala iukit mafia adian puto kapag inunto na. Naginan so kapag
Kaya dia anu kanwana. Na ay anu kanwana yang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajinan mo idanin. Sagyang kaya ayam ananyan na ukhuwa fil Islam. Kapu pangaria kami dinawaya, kami dinawai Islam. Ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Ila akhir hadis. Ayat mana yang kutwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat ko na ibarat. O mga mu'min, mga muslim, kaya piyasa ko mawagala ko dilan kang ginawa. Na ayaw managyan na sa mga mu'min, mga muslim, na yuti hindi barat kami wallahu ta'ala ko pa ayaw managyan na kita na umikim na ayaw managyan na tudilan kang ginawa. Diran di kakakalimuan, tudiran di kang ginawa, tudiran di kaparamada. Na ayaw pangimitik niran na lagi o yang ginawa yang kaya menganggap yang kaya napas. Amay katanudan na yang kanan akadul Rasul sallallahu alaihi wasallam na jira na iunayan. Apa kamu yang kamu kukak pagariatan? Kaginan yung nangyang kanak kamu. Na kaya kaya kasasabatan mo. Sa liyan kapagapasta kaya maada ulang yang kanan na unayan. Kamu ayaw man yan na pamagitan kanya nga naupapinda. Tapos pagariatan ko Allah. Tarako kagakalimuan naya manangyan na paginisan suwan tanu nagyang yan di ginawa yan kaya mga anggota yan kaya nawasan naman ya kagakalimuan yan nagina ano nga man ilay mamimikiran na yan kaya lima tau pa makakasakit yan kaya liwa nga lima na sinilog naman ang kawan na lima o kanyan mana niya nakaupi kau na naman po yan kaya kawan na lima na para kasakit na tinupon na yan kaya liwa nga lima o kanyan ikaw na transfer kasakit kaya banawaga na di dinaki ayaw na yan na uwa din ang pangawin na umukaw yan kaya waga akawanan na belaan pabubukan na yan kaya liwa nga bago ini yang diperlu kami nawakan. Nakina ini barakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sakap ay mana nakap di nawa ita ko pagariatan. Nakina nak isabab. Ay pun dapat na nakap pagariatan anda. Ino na kayo alam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam atarakum tawajj ta'atu. Ginas. Makamu ay nang manana. Di mana Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu. Kini gunakan yang sakiran yang kanan atarakul kagakalimuan. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na apias ko sambayan. Na maluto sambayan pun. Na miyag tiaka ayam mananyan na. Tiaka kalimuan yan na miyag kutu ayam mananyan na kagakalimuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nami adan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apias ko sambayang yan. Ini lagi semuyang dinya dipagi mamang sa mga tao. Na yukhaffifu na tutut kabutuan yan at yung kutuwa. Ayaw alam yan nasakbir. Ado nga man kutupan dapat apias ko sambayang na. Niya lang yan at yung kutuwa ayaw manan yan. Na demo. Ini kali mo yan at yung kutuwa ayaw manan yan. Na mga tunggu ang mga sahabatnya. Mga tao ayaw man nila pumunta sa iyong kanilang ikatumuya. Naktiyak isang biyan na, teka! Susubong doon Rasul sallallahu alaihi wasallam ang iyong patarangan. Kaya pinariwakan, ayaw man nila kailangan ka. At yung isa sambiyan na, teka mo ayan ang iyong na, teka mo ayan yung nagyang patarangan. Ayaw na nila dagalupan. Ino po ayaw man nila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na, pagkawibaan yan.
agian kutu ayam ananya na sakbil na ayaw tua sabab na kadia ayam ananya na katangan agian kutu sa apa dia punya pengunjung ang mga tao mga sahabat na adna dia ayam ananya na kesakit apa kita min adna mga tao mga pengunjung na kesakit na kailangan na ayam ananya na may pangalim mo yan. Na ayaw kita kipangalim mo yan. Na pakaluan yan natin ang patayaman niya ng mga sakya. Mapagulong niya na ayaw mo ayaman niya ng mga tao pagulong. Na ad na mga sayakon kami. Ayaman niya ng mga senyoron. Yan nakatuwa. Nagalagi 80 rabu. At nalagi 10 rabu. Ayaman niya. Namiyang na yan. Huwag yung patayaman niya na rahmat timbul. Usul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya yang juga dan aja ayam anan yan nak yang putro pagulong anak tahu na adna makakailangan sa kawiyagan adna makakailangan sa pamanak musafir nakailangan na makidamuto o ayam anan yan na imam o pamakaimam namano kamalo ko pagpapati akyas ko sambayang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu rahmat tarakum manu aku pandupat upa makam mo ay nanan yang mana yung tawad yung tarakum na dito mutay na setan yang mana yung pandamun sa yung tawad kapil pangaria na ayat yang kitirun Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap nakabul agian puto ay mananya na ukhuwa fillah ukhuwa fil Islam kapul pangarias Islam na agian puto ay mananya na bisita niyan sa mga sahabat bisita niyan sa mga tao na sa mga na isang tuloy pagkabul agian puto ay mananya na religion connection wala man yan na magarian yang buka kaya kamu ayaw man yan na ukwa tigana pagkabulo sabab utos sa iyo tadi kami bisisan sa kana iya sinangka na buo din na kay markado sabat na ayaw man yan na adin ang oras at nagawi ayaw man yan na bravel so ayaw man yan na mga tao mga ito pagarian sa kuwama nagpagpunta sila yung kadartaan. Pag-awa sila, dapat ako managsuman. Nauman din ako, yung panipatong nauman na pitong gabi o masaw na. Ibigay ka nung mga biyati, ayaman na yan na. Kinitas bikansan o ayaman na yan na. Magkatusabat. Na matang ko kupiya, kapiya-piya. Para nga na, kung nabusok kaya ako, tipunin, ami ako ito ginagyan ko naman na niya, relisyon. Agyan ko ito mga tao. Dito pagarin ko ba? Iya si mga pundura yun na. Nagtantang ko ito sa iyong taziara. Kung pa naman ayaman niya, nahihigit ako niya mauna pagkaw. Sa kaya na kamo ay lagyan ko diyan ka po pagarin sa Islam. Lagyan ko ang hadiah. Ay malagyan ko ang hadiah na remembrance. So may yung saman na nasuwak piso, nabag man ako na budema. Adi nga maguga, ang pinakitihan sa kataon mo, kataon. Napadakas, pamasakas sa kilholder, pamasakas sa bulpin, na makaw mo na, nene panakaw. Yan na rin mga sakula o 5 bulpin. Napari mga nayan, isawat yung 5. Nasawat yung 5 sa Manila, kami ang bulpin. Na isa na ayaman na yan na, ipagkabukit at yung kukuwapin na. Nakagiri, iman ko na, apian din po tuman isa na, makaw mo na. Manan na din yan katawan ko pagarin yan. Nandun na rin ang pagkagarad yan mo ay manan yan. Upo sila. Kasuhin kita umyang mo nakaktaw. Nalaw kiti sa biyang kaya masayan ko. Panaman, aayamanan yan. Na ipagkakulur at yan ko upo sila. Kapag amoyan yan, nagyan ko doon kasi sa naman. Sa naman kasi at yan ko doon pagarin kami.
Kagiu dia na. Ayam mana ni? Isusu agama tanah Islam. Kami mana di kamar? Naskah Allah Taala. Kagiu tu angkong. Kagiu tu salam. Membagian kasu ayam mana ni? Nah KTP aginawa. Komplit tu. Nah Amerika ikhlas Allah Taala. Akhir tu angkong dah. Di kamar nari karawan. Sumedap arugian. Di kamar nari karawan kemana? Alima, agian tu amanah ni. Kagiu apa akan dia kalian kekuasaan saya lakukannya pada saja untuk ayat anaknya nah kapag ako ayat yang tahu kapindah nah dia untuk jabatul dakwah dia untuk kata lima angka dia untuk pagaringka dia untuk institusi yang dekat dia untuk ayat anaknya nah wadin kali kemudian nah apakah niya nung pag-imbita kapaparos oras ka na ayat ka sa mapena pag-imbit ika ni hindi ka nuwari di makakuwatan at yang kutuwa puso iyo kaya man niya na kaya yang kutuwa kamarway kamuyan niya man nakakal sa kong hindi ko dumpa diyo hindi kapag kamuyan at yang kutuwa ko pila paniman sa'yo man niya ipakabagriyan kamu lagi yang butuh religion, lagi yang butuh iadatul mali. Kira yang biasa kita dia butuh panggilan kamu sih. Nah maka para saudara betul kan? Umat bagi bapak para nak. Kalau bukan emak tahun, pun pantina. Tapi pikir tak ayat mana dia lagi itu nak dia dan kata benar benar. Kali sebuah itu agama orang Islam. Ada kan lagi agen kayak pengalih kami dia dapat tak kajian kayak opotin. Nah ayat mana? Ikan telur saja pun berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lain maka gantan. Dia buta tarakun tawal itu. Ikan telur dia ada taatuf. Gina. Aku lagi kena taatuf. Nah ayat dia taatuf lagi yang butuh recognize lagi yang butuh tangan banget. Kita perbedeka. Dia kena kita kelipatan yang butuh urutan. Asal Ustaz Yunus alun tu. Ini pakai keturunan. Dia nanti mari imam yang mana dia nak taat. Nanti di dalam itu. Pernah kan ada beberapa dari kamu sih. Rekomendasi kita. Apa nak kamu buat? Rekomendasi kita apa dari kita buat? Sampai kamu. Ada mereka kamu yang lagi butuh apa pindah. Ada apa mana? Jika rekomendasi tadi yang pokok pada kamu. Inaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yujalisul fuqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi nak kita budak orang miskin. Ada yang melakukan pandai. Nah ada kantor kita buat lagi lagi di budak orang miskin. Betul nak ada buat ayam gitarnya nama dan ada aktivitas di sini. Ada yang mereka Yawenya narang nangalagi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nang tahu juga mga miskin, mga fukara, nago ayawanan yan. Na pipiapi anyan siran. Dinyan siran hindi ay sa ayaman yan na mapiat ang pikiran. Wa yatalaqqa ma'ahum fi hadithihi wa mu'amalatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayawanan yan na pipiapi na dinyan siran. Kira sakian kutuan mga miskin. Na gusto ayaw yan na mga muamalan yan. Kira na kampo niya nila pipipya. Naman ito. Na ginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman iprangad ka sa pagaling ka miskin. Naman ang mga pupandupat iman ito. Kami kabatad begini sa Facebook. Subhanallah. Dia makapasan. Kailangan na. Rangan na. So pagaling ka niya kapasagdas na. Rangan na. So pagaling ka niya kapasagdas na dia. Rangan na. So pagaling ka niya kapasagdas na kway. So mga lagi. Na miyak ka. Muayan at yung buta upap kita. Kapag pagaling at ikon. Nungari tingin sigura sa kanya niya kapasagdas. Di rumah na niya. Niya pasagan niya siya. Adi yung may kapag-awayan yung upap kita.
ama ada unagian ko pare ko na tingka pro pre ko na agian ko pagaling kanya kapakat kanito na tiga barang-barang ni pengoreksyon niya no ano man eh kapisi ka kapag pagaliya ko may kaya man yan na badnanan agian kanan taako ramadul atigi ustad Yunus dia nanan kalipatan ramadul nanan atigi so pagaling ka muslim na lagi ang matatalingan. Ramadhan na ba? Yung pagaling ka sa kapasad Jordan. Ramadhan na ba? Yung pagaling ka sa kapasad sa Indonesia. Ang pamakamaan dito, na may adnabiyang kotwa kapag isa-isa. Na mabagatan, aayaman na niya. Nakapakasal sa gariya. Kaya yung adilitan mo na, yang kanan kasus Rasul sallallahu alaihi wasallam satu omongan udah ya amata tanggung yang ketua at-tarahum at-tawad at-ta'atuf ayat mana aluin kanu mana ini yang ada daya apa ko lagi surat yang saya antum naik banget sa baca ampun uri isu wa mana nya daw ko pinna na aya kada kala ina wadu asyaw kima nama pasalutu na pili tanurut manuan kunaan iayaman yan na resulta upama kami ning gudalan tanwa yang kuto mga ikang ginawa na antara mani resulta yan si ko kapugin anto na niya pakalan yan si ko kapugin na madakala mambu ayaman yan na niya pakadayan si ko kapugin dari ustaz dunia sa ko kapugin bisa sebab ternyata di ayam mana dia nama tau madutan usaha yang akan terkadang yang kota min wasaili at-ta'liq dawir fil uquwa ayam mana dia masuk ibang kesabaran ibang lagi yang ayam mana dia uquwa pinna apa galirun na ila lakin akahu pandit lakot jawa intal depa ayam mana dia nak iji dia miya berakah minim berakmu apa so tagarin ka awasim pandit lakot jawa intal depa kakada na sangko na kaya ka di po na pipipida ini pamana mapanda tato naman itu semua yang mau Islam daw pamakas ka na formal ka na tato na kung man alamin ka ini semua yang mau Islam pandit lakot jawa intal depa pangalagi dito ikadua na iya tingin namin benar akas kagaling ka muslim paliubadir ila musafahatihi wassalamu alaihi na ayamanan niya na dari benar aka na duwag ikaw na yung buka kawalan na dinaka sa pero ako na yung buto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naman ito na isang mo na nga kasama na ipakabulod ko ayaman na yan kang ginawa sabi ang kaya pero na ukwa pinda ikatlo na ayakuna min ziyarat akhihi muslim bain al-ilm wal akhar yang ketua ayamanan yan at kami ya itu sabi alitan may papaparu so pagalia na betul niya na ibig butak pagalinyan pamikit taon penepun mamimit antara ko pada kalay penepun at yung ketua ayamanan yan ay waziyahu indal masail kira-kira yang juga tak fitnah na hidup kapapatay apa yang deklarasinya na ayamanan yan na tumunso kagaya na ayamanan yan na hindi pamimito ini na mapulong lagu ya ada akibat apa kapal ganyan kali ayamanan yan na dunia sa kontrol na iwan mo na ayamanan yan coba mga lagi dito apa yang pernah yung ayamanan yan na ayusa'idahu wa yu'awilahu illa al-haja ayamanan yan na amay kata niya komar aliyang tuwa-tuwanayin ka budayo pa ka pagaling ka sabar ka ayamanan na pangin ka sa tabang dawag ito pa ng tabang ka nakisa ko tao madaka na ina pwede tanong ano lang transkiran tanong sa makumpat aliyang ka ayamanan yan na o pala ka makabuayan ko naan ko na ay resulta niya resulta niya sa kapatid na ay resulta niya na paganero na bigla yang kutu al-qatal yang kutu ay mga niya na katikidawa
Kagiyan ka mo yan ang kuto ay manan yan nakapagpagalia si Juan. Magalaw kari sa pagaling kamu ini bangat na karaguyit. Ikaw na miya na ang kuto kanya kita kapagilid agi mo panjidan. Di na sujidan. Kapupawala. Ando rin biya kagrad siya kaya na. Berapa na din ko na. Ato na rin kapikiyan kaya na. Ando mo na rin. Di katakan agi ang kuto ayaw manan yan. Ano man ay manan yan na. Kapag kamuhayan ang yung kupita, kami kagipia manan yan na. So, antan. Na, yan ang yung kayo sa pangalwin. Na upala kamakta mo yan. So, kupita na kira ang yung kuto ang katan, kira ang yung kuto ang jidan, kira ang yung kuto ay manan yan na. Kapamanto, kira ang yung kuto gish kapa ay manan yan na. Yung kuto gish. Yung utak kapamastik, kira yang kutu anak kecil, kira yang kutu sokria, kira yang kutu bokar, al-kilbu, al-giba, wal-namima, mapun ada, agian karena ayamanan yan na kaukwa pinda, kaukwa makaming budalan na kira ng lahul, agian karena apanya kita ungkit, agian ipanya kita na ayamanan yan na kira ng. Ano na yung resultanya? Ayah resulta umat apa yang akan datang ulu pindah na ayah resultanya na mustama umsalih ayah mananya na maaf ya tetap begini ayah mananya na umat isa na bingin mo sa kapya wala mananya na ini ikan nabi yang kutu ayah mananya na lumitin tag yang kutu ayah kakali ini ginawa ini ikatlo nabi yang kutu umat isa kung iwat kita masak Afrad al-Mustama, umalisan na inggol pagsa. Ayaw na yan! Na kaputwa piya yung kutwa indian. Ikapat, nabi ang kutwa, yan kakaw, yakununa kuwa wakida, ayaw na yan na, sa kamuay nabi ang kutwa, bagar ka kanya, may kaysiran. Naalag na kaysisa, ayaw na yan na mga tao, na dumaw malat yung taon, dumaw sila. Na ayaw sa kanyang talaga kapamagbuka na kullama zada at taon bainal afrad andad na klikin niya manan yan na kapaka kaya po wag yung kutuan niya kapamagbuka o bitang bisaan kapian doon alam niyo pa man na klasin o kitchen na dumagbukaan na ayaw manan yan na kibadoy manaktigyan at supagtaw na alam yan na maging pagtaw na makay pagtaw na ayamanan yan na dito ilad ayamanan yan na pagkapiyata kasi hindi ginawa yan kuto ayamanan yan na pagtaw di amin tanong sa makapag ang kumakuman ibadas o mga tao ang ipagpagaya sa kuwa ipagpagaya sa Islam na ang kuna ibadas ng Allah Ta'ala na paganero na ibadas ng Allah Ta'ala na yakununa fi ujubikum nura kedua yang kutu ayamanan na buntanya na kayo ng kiyama ayamanan na pala yung sindaw na dini pang kita ulang yan na mga tao agyang kayo di Kristus na di ke rawan nila ikaw pala yung ayamanan yan na nura na magtutulan na hinan sa dito pagariya sa kuwan ikaw abala sa inyo na sumulang para sa iyo mga kiyama kung nataw pati ako mo yan nila na yung tao kapila na annahum fi al-ardh ayam manan nama takula sila napakasilong sila ng Allah Ta'ala sa diyang ito ay mananin arasya silong alam anong arasya ikatlo nama takula yan ito ang mga tao ang hindi ginawa isip ko Allah na kibubayan sila ng Allah Ta'ala na yan kaya kung ba kabubay Allah Ta'ala na pipikiran kasi lang pakasunod na dyan sa surga ikapat na ziyadatul iman suatu itu tapi pagarian siku Islam na ito kanalan aparatya sa mga utang. Kaya na ano ko apidin ay manan yan na suatu itu kapag pagarian si iku ba na biu suatu lebih mafia. Adin suatu manan na pagarian kasi sa lawas. Pagarian kasi sa badal. Kada adawan yan pagarian na diyan po ay manan yan ay kaya ko ang na bulay ba na kantak karo gidawa pamana hiu ay manan yan at gidawa kenapa sumunod ang kang gidawa ikan
Imana Allah Ta'ala kagyan kita mga tao ang ginawain na dukhul al-jannah al-indiyin ayam alang yang nagpakasul siya sa yang mutu asila agi kusud ayam alang jannatul firdaus mapuro mga surga na beauty manahin na konsultaniran na kagyan ni ari tanwanan na piyastan umataman sa qul hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.